Nā, he whenua e tanuku ana, me te aha he urupā kei taua whenua. He āhuatanga whakamataku mō nia hoki tērā ki te nuinga o tātou, engari koe rā te āhuatanga e iri ana ki runga i ngā upoko o te iwi o te Akitai Waiohua. Kei te horo haere te whenua e karapoti ana i te ruepuia o Pukaki. Hei tā te o Kiwa McLean kei te whakarite rautaki te iwi me te kaunihera e toka anō ai te whenua. Te Pukaki tapu o Pou Tūkeka. He pito maunga, he wāhi tapu. It is our connectivity connects us to our whenua, connects us to our urupā and our papakainga, so it's everything. Engari tērā te māharahara nui o te iwi o te Akitai Waiohua, ki te horo anō te maunga ka raru tō rātou urupā. There are already some lost to us, and that's primarily on that side of the crater rim. So we believe they're lost to us for forever, and we just don't want any more of the same to happen. Nā whai anō mai anō i te tau 2020, kua mahi ngātahi te iwi me te kaunihera ki te whakatō rākau, kia utoka anō ai te whenua. We hope the planting of native trees mitigates the erosion, and we're going to be planting more trees over the years to come. I ngā horo tuatahi te maunga nei i te tau ko tahi mano iwarau rua te kaumātoru i te whakatūhanga o te ara o Hennings. Horo kaua tuana etahi o ngā rua kōiwi. Me te hiahia o te iwi kia whai whenua anō rātou, hei wāhi oki-okinga mō rātou uri. Koki, rawa, rā te uropa nei i tiniwa, no reira, anei, Yamatu nei, a hihia, kaiwhea ngā wāhi tapu anō mō mātu ki te tanu wai, e ngā tūpāpaku mō ngā rangatira kaikaranga mō popo. In some cases you're getting no single sites. There's whānau being buried on top of whānau, which is not unusual. And we're saving the area that's left for any kōiwi that may come from construction out at the airport. So from our perspective, it is full. Ko te wawata nui o te Akitai Waiohua, kia rena tonu tō rātou hono ki mana whenua ke atu, te kaunihera me te taunga wakarererangi, me kore noa e tū he urupā hou. Te o Kiwa McLean, te karere.